Nagdudumatulong pinansyal ken serbisyo para iti salunat ti indano ni President Ferdinand Marcos Jr. iti panagsarungkar na iti probinsya ti Cagayan. Daduma a detalye ang monetary report ni Dayan Monica Tukay. Bimisita ni President Ferdinand Marcos Jr. iti probinsya ti Cagayan tapno maipanamnama ti tulong ang maipaay iti nasyonal a gobyerno iti sidong ti bawat bayan makikinabang program. Nakaawat iti sag 200,000 pesos ti tunggal 820 a barangay iti Cagayan kas financial assistance nga agdagop iti 9.8 million pesos. Inlawlawag pa iti presidente arambang nga i-implementar dagiti opisyal ti barangay ti programa nga scholar ng Pangulo. Pasat dayto iti naipaay at 200,000 ang may latang iti scholarship assistance, ti limang estudyante manipod iti tunggal barangay, ang may kariken umawat iti sag 20,000 pesos. Salamat President dahil nagawa mo tong programang ito at madami ka pong natutulungang kabataan na nangangailangan ng tulong. Tinabat-bati asa nga gasot aribo a pondok at may latang iti public service equipment procurement, office system upgrades, street lighting, when a disaster risk reduction and management initiatives. Impaima pa iti presidente ti 154.2 million pesos nga educational funding para iti tunggal barangay apasat ti scholarship program. Kagiddan iti aktibidad, nakaawat ti 3,000 nga individual iti sag 10 kilos a bagas, pasatandag iti vulnerable sector iti probinsya. Pinagyamanan mat daytoy dagiti residente. Ako'y magpapasalamat sa pagkino ating presidente dahil kung wala siya, hindi ako makatagman ganito ng bigat. Indauluan pa ni President Ferdinand Marcos Jr. ti inaugurasyon ti Brain and Spine Center ti Cagayan Valley Medical Center, kin groundbreaking ceremony ti may pasdak a heart, lung, renal, and kidney transplant center iti syudad ti Tuguegarao. Kailangan nilang bumiyahe ng mahigit 10 oras patungong Metro Manila, dala ang bigat ng sakit, pagod sa biyahe at ang laki ng gastusin. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinili ng Cagayan Valley Medical Center na bigyang prioridad ang pagtatatag ng specialty center. Tinasawa Center iti Cagayan Medical Center ti kaunaan na pasilidad a may pasdak iti war ti Metro Manila. Kung isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa. Karaman iti daytoy ti acute stroke unit, neurosurgery complex, neurophysiology unit, kan advanced diagnostic services, amanamnama amang papigsa iti kabaulan ti CVMC iti stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics, ken dadumapay nga neurological services. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.